Umuthi ndageithania maita matatu. We mwega ndinageithika. Kwerwo atia ndinageithikwo. Mambo ndinageithikwo. No riria njuririe mundu ucio one time agenereire muno na njuria ngoretwo ngithie na mbere atia. Thabari ya Rigathi wa Gachagua gutua President William Ruto one time president ithiete na mbere na gucika thinga guku bururi-ini umuthi agicera kuria county-ini ya Murang'a na makiria county-ini na makiria gicuni kia kuria Maragwa. Mino niyo yuma miari yake muiria wambete kwariria aikari aria magukiyumirite kumuthikiriria. Tuiguithanie neguo wacha tusikize ground kwanza ndio tuongee, nijue kama mimi na nyinyi tuko pamoja. Mimi nataka kujua kama tunaongea lugha moja. Hapa Brooms, hapa Maragwa mnasemaje? Ati Brooms mnasemaje? Ati mnasemaje? Ate morauga atia? Ate morauga atia? Ate atia? Hapa ni one time. Wacha nione nikisema wacha nione one time. Harambe. Sine mundu gwicwa Rigathi wa Gachagua nayo harambe yake ndiragicokio tere ya mundu gwitwo Moi president wa kere wa guku bururi witu wa Kenya augaga harambe tukauga Nyayo. Thaici harambe ni one time. No njekire oni waku ni ruko thini wa comment section we one time kana twe two time. Reke tuheana itumi iria iratuma tukorwo one time na tuheana itumi iria iratuma tukorwo two time regardless of how we feel about the government.